Tabashuje shuti bakunzi b'amakuru y'iteganyagihe mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere mbahaye ikaze kuri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 20 Werurwe uyu mwaka wa 2025. Ngewe ugiye kwibageza nk'abandi Frank Rusanganwa. Ku munsi w'ejo rero biteganyijwe yuko tuzaramukana imvura mu masaha mu gitondo ndetse n'amasaha y'igicamunsi, ariko reka turebe kuri uyu munsi uko umunsi waramutse ndetse nuko wiriwe. Kuri uyu munsi mu masaha mu gitondo twaramukanye imvura iringaniye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Imvura yakomeje kugwa, gusa mu masaha y'igicamunsi imvura yakomereje mu bice by'amajyaruguru ndetse n'uburengerazuba. Umujyi wa Kigali, amajyepfo n'ibice by'uburasirazuba ho iyo mvura yari yahise. Muri iri joro biteganyijwe yuko tuza kugira imvura nkeya iri bumvikane inkuba cyane cyane mu bice by'amajyaruguru ndetse n'uburengerazuba kimwe n'umujyi wa Kigali. Naho ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo biteganyijwe yuko tuzaba dufite umuyaga uringaniye uzaba uturuka mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu cyacu werekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Bikaba biteganyijwe yuko umuyaga uzaba ufite umuvuduko hagati ya metero 4 ndetse na metero 8 mu isagonda. Biteganyijwe ko kandi mu ntara y'amajyepfo mu masaha mu gitondo muzaramukana imvura mu turere twose tugize iyo ntara. Mu ntara y'uburengerazuba naho biteganyijwe yuko tuzagira imvura mu masaha mu gitondo. Ubushyuhe bw'asi buzaboneka muri iyo ntara bukaba hagati ya °C 12 ndetse na °C 18. Akarere ka Nyabihu muri iyo ntara y'uburengerazuba niko karere biteganyijwe ko kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere mu gihugu, kazagira ku gipimo cya °C 12. Naho mu ntara y'amajyaruguru naho biteganyijwe ko tuzaramukana imvura mu masaha mu gitondo. Ubushyuhe bw'asi buri hagati ya °C 13 ndetse na °C 16. Naho mu ntara y'uburasirazuba naho mu masaha mu gitondo hateganyijwe yo imvura iringaniye. Ubushyuhe bw'asi buteganyijwe muri iyo ntara buri hagati ya °C 15 ndetse na °C 18. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe yuko tuzaramukana imvura ndetse n'ubushyuhe buri ku gipimo cya °C 17. Ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko iyo mvura izakomeza kugwa mu ntara y'amajyepfo, gusa hazumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi. Ubushyuhe bw'ejo nabwo buzazamuka kujya hagati ya °C 23 na °C 25 mu ntara y'amajyepfo. Naho mu ntara y'uburengerazuba naho tuzagira imvura izumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe bw'ejo buri hagati ya °C 19 ndetse na °C 26. Mu ntara y'amajyaruguru naho hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba ku gicamunsi. Ubushyuhe buzabura hagati ya °C 20 ndetse na °C 23. Intara y'uburasirazuba naho mu bice bimwe na bimwe cyane cyane mu majyaruguru y'intara y'uburasirazuba naho bazakomeza kugira imvura izumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi. Umujyi wa Kigali naho tuzakomeza kugira imvura ikazumvikanamo inkuba n'ubushyuhe bw'ejo bwa °C 25. Naho mu minsi 5 iri imbere uhereye ku munsi w'ejo kugeza kuwa mbere w'icyumweru gitaha ku itariki 24 biteganyijwe ko tuzakomeza kugira ibihe by'imvura mu kirere Rwanda ruherereyemo. Byumvikana yuko imvura izakomeza kugwa uhereye uyu munsi ku munsi w'ejo ndetse bigakomeza no muri weekend kugeza kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Soza babwire yuko ku munsi w'ejo mu gitondo biteganyijwe yuko izuba rizarasa isa 12:02 rikarenga ku isa 12:15 z'umugoroba. Mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira amakuru y'iteganyagihe kandi mugire ibihe byiza.